1980 sathi sifika la sasibiza ukuthi singamajaha avela empini. Namhle emakhaya ngale sesingamaxhego. Sixhegulani singelanto siyachiyela abantwana. Silane silakho esikuthole kunzuzo empi yenkululeko. La amaxhego abakhuluma ngawo namhlanje amaxhego ngenxa yokuthi balenswelo eziningi ezithize lapha abahlala khona akukuhle njengabalweli benkululeko. Bakhulumile abanye ukuthi sicela i20% la i20% ngale izindlu ayingeke isenele. Besicela wonke ama-veterans babonge ngokulandelayo. Omunye lomunye wakhe lapha ahlala khona kutown lapha khona esigabeni lapha khona ngakhelwe indlu ekhanyayo ezahlala labantu abakhe. Nxa kuyikuthi laba abahlala emadorobheni abalezimali from 1980 kuzofika namhlanje kwabuya kuzithukutuku zethu besakhelwa ama 2-story ama 3-story buildings umuntu eyedwa. Sicela thina basakhele okukhangelekayo. Asengeke sikubale lokho kodwa abananzelele ukuthi ukuhlala kwabo kuhle ngenxa yezithukutuku zethu. Sicela wonke uveterans athola indlu.